Dobrodošli ljudi, opet smo sa Frikijem i Friki Videos. Danas snimamo prvu epizodu pitanja i odgovori. Moram prije svega najaviti da nisam mogao dobiti Griga Channel, nije mogao nam doći u studio ovdje, pa stoga prvu emisiju ću snimati sam, drugu ću imati jednog posebnog gosta i možda sljedeću bi mogao sa Griga Channelom snimati. Krenit ćemo od pitanja prvoga koji nam je poslao Mario. Mario je poslao pitanje: hoćeš nas se sjećat kad budemo poznati na YouTube? Mario, evo odgovora na tvoje pitanje. Naravno da neću vas sjećat. Idemo dalje. Drugo pitanje je: ko je pametniji, ja ili Griga Channel? Logično je ja. Zašto? Jer Griga Channel je glup ko kurac. Treće pitanje. Treće pitanje je Sirko. Ja nisam baš razumio to pitanje. Sa nekom slikom poslao nam je jedan gledatelj. Ja nisam skužio, ali valjda je on htio postaviti pitanje jel jedem Sirko. Ne jedem, zato jer je prejeftino. I ružno smrdi i kad se pokvari, smrdi cijela kuća. Idemo dalje. Četvrto. Četvrto je: ko je jači, ja ili Griga Channel? Pa logično Griga Channel jer je debel i kad ga udreš uspori ti salo šaku kad ideš ga udrit negdje. Tako ja ne probavam ga udrit jer je deblji, krupniji, ima salurdu tu pod robu i onda ja se odustajem. A kad on mene udre, ja odletim do Australije. Ajmo dalje. Peto. Drkaš. Ma naravno. Pa to mi je onaj drevni običaj. To ja ako ne napravim, ja se osjećam loše. Potpuno loše. Ajmo dalje. Di su pare, kakve pare? Ja nemam para, ja sam švort skroz na skroz. Nemam lipe. Evo pogledajte, novčanici prazni. Evo ga, prazno, nema ničega. Evo pitajte Gregova ako vam treba love, nemam lipe. Ajmo dalje. Kad ćeš? Evo pitanje za Antonija kojeg nema, ali kako on već vidio to pitanje, logično, jer čovjek je ipak ima malo pameti, ali minimalno pameti, inače je glup ko kurac, bez uvrede. Ko ćeš pokazati lice? Pa znate zašto on ne pokazuje svoje lice? On je mi rekao ovako: ti njima reci lipo, ja ne pokazujem svoje lice jer ljepota nije prijelazna. Ham dalje. Evo ga. Šesto. Kakva ti je prdekina sestra? Grozna, kad dođem kod njega smrdi sve po njenim čarapama. Ne pere se 3 dana. Gora je od Crnogoraca koji su lini. Da vidimo. Da vidim da nisam falio koje pitanje. Eto, to su bila većina pitanja. Znači, ovo je papir. Malo mi je rukopis grozan, ali jebi ga, kad smo polu nepismeni, ja i Griga, pa smo onako to na brzinu našvrljali. Nismo bili spremni, morao sam da snimam, ali sad ko to jebe, to ne vridi ništa. Poslije emisije, hajde s Bogom ljudi, vidimo se do sljedećeg viđenja. Ovo sam na brzinu morao snimit, jer najvjerojatnije će biti puno skrivenih kamera. Kao što vidite, video koji sam prije ovoga stavio je bio social question, koje sam stavio jer sam bio išao snimati na ulicu prankove i onda su mi prijatelji dali znak da mogu snimiti to i ja sam vidio ženu i snimio na bačvicama. Tako ljudi, vidimo se do sljedećeg videa. Ja sam Friki i vidimo se do sljedećeg videa. Bog!